kuhikiriza bona okugira amasiko kandi bakabasa kukunda ekanisa habwokuba ekanisa niyo yaretire kwetegeka aminonga omuri Uganda kutandikira kimwe mu mwaka ogwa 1961. Omukoro ogu gwabahambuga z'obureberezi bwa North Ankole kandi babanu bijuka emyaka 20 ey'obureberezi bwamara mu buhereza. Bishop Namanya yasima obona batira man gabo ahakombeka ko burebereza ubu kandi obo bebembirwe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Bildad Baguma, Executive Director wa Joint Medical Stores yasima Bishop hamwe n'obureberezi ahabwo kugira ekiteekateko cyo kutandika hirwaro ahabwo kubanereza kubaneriyambo kugumya amagara g'abantu bariki. Itwe ka Joint Medical Store turuho ahabwo kureberera amarwaro agweneka kwate na nekanisa ya Uganda hamwe na Roman Catholic Church. Vyontu kuromuro mwitu obutwahirwe ari kusebera gukora. Twenda kusima vision yabyo kugira ngo Diocese mugeri rwabo kandi okwakira amaro Bishop rwabo rero rwasika. Owabireho mugambirizo w'ekitongole cy'obururu Jotham Taremwa yashobora kwekanisa etireho entunguka y'amano mu rukirura kandi buri muntu bwahati ayine cyo korra omukayi. Kandi mu myaka 20 egyo twarebe ibintu bikorewe twinimo amashomero agombekirwe twinimo irwaro hangwe riyondo ndiyombe kwa haifo kandi nangwa n'izoberi omukusime okufite imyaka 20 ebyo kusimsa byona byabiri bikongera mu kwezi rwarere. Honorable Wilson Kajwenge MP wa Nyabushozi uwabari umugenyi mukuru yasima Bishop aho kugumyaho bureberezi kandi yayongera yagira ngo bo kabebembezi nibasima aho kwenda kurekaho mu rw'arahanga. Umuntu utarukureba hatari kureba ko kwa wafamisha kuruswe aya matambana ngo utarukureba nibagera kuri nkuru two bana atarukureba kandi utarukurage atarufamatu kwa nkuru abana ngo wazimu nibagera kuri kifamatu when empumitereba kandi n'ikifamatu kikuru ko turwikira ukebikoswe omyaka 20 y'obureberezi bwa North Ankole n'ekubirebereba kandi n'ekifamatu n'ikiruhurira sana kumara kutagana ekikoswa bwenniwe ojya omanyengo wa kimwe omyafayo ababana benda kwija barema nkiwijo ababakyendekatekire ab'omugisha gwa fere aba barundana miliyoni 5 zo kongera hakombeka kwirwaro. Gasha kwa Job Kato ahabwa Sky TV agenshonga Umakara gandi